celebrities tam tak thi dan mak tak takin an thi a hi thil theng pa ngai ve mai ani nge tha an lo ni reng don ti he video a hian kan en ho don ani. The sunburst flowers calling on one day is overdue, but I Illuminati hi secret society pakhatania kumsa khat jasari somsari paruk me ni khata din to kha ani adin tu pa hi edamo wei sop ni in ani hi kumsa khat sakwa somriat khan athi to a atira aroka society din ani angin khati lai khan Illuminati member te hi an zalen lo hle a until tum pui thuna athak siam chopte mi pui nun control te dan le order thu nei tu te siam zum lawa kaldan sangdaya kalte ani angin mi pui ril ru an lakoi na sa a khovel thar lak dina mi pui te chu control an tum tlatani ani wang hian French Revolution po khat heng nia soi hialani a kumsa kha jasari somriat chawa khachuan he Illuminati society hi an tlathiam hle a masevo in ni thleng hian an lective hle thung khovela thil thleng lian thama pianga enroll an tuma media hi an mang tangkai hle bok music atanga film te thlengin hengba ka hian celebrities tele political figure te thlengin an thu noya da an tuma celebrities big te zinga an chanchin shethuk deuh to te an oma an member ni hial to te po an ni ang hengmi te hian an chanchin soi chu an tum dian sha chuan tha mai an shelo hle media an thunun na sa hle boka akara thule an symbol te an da a heng hi subliminal message an ti maya TV le movie a thilin phum then khat om te chu han soi ma sapotila channel poi soilo mel taxi Disney a hian an TV show chat khata te hian thil in thup ruwa tam hle a tuna kan en tur po hi Disney channel ami Sweet Life of Jack and Cody a khan sin pakhata chuan mi pano pang pakhat class a oma anunga hian chiang takin kan en chuan the Illuminati ti kan mu theyang egatege kha aron lan veringot Illuminati te hian wi azung kwala aram achin chia angdeu hian TV show movie music video le adanga te an symbol te anda a anram ti zawzel an tum anve mayangem daktel sa pokhan sin pakhati fridge chuan hei hi mutheyang ai chartani a chiar han tum chinte asks about Illuminati ti ani chan nei nanda ani theyangem anram chin an chin chia nan hetiang chia hian milar movie star tele zai thiam te thlengin an mang tangkaya mu turatamin an thok thahle ti po kan she thei bok tuda kanot soi tur hi arin dan mai theory ani a Illuminati te hian milar control an tumle an thu hnuaya da an tum te hi an lam tang talole an ma ni do zonga an hian an that mai thin ani ti hi rin dan ani a chutianga an tha nia an rin te chu en ho do ni la ama sabera chuan Bruce Lee film star martial artist ni bok hun lo taka no pangte in July ni somni kumsang kha zakwa somseri pathuma khan Bruce Lee hi athi khan kumsom thum pani mi lekani athi khan rin thu soya tam khop maya arin lel om ve riau boxi nen athi dan official report han soi photila Hong Kong a film Enter the Dragon part 10 khat an record lion ni khoshela winatlu a luna le luhai thoda wangin damdo ina shwai ngalani doctor ten an endik chuan thluak vung ti in an lo reporta doctor te chuan damdoi an chu maya an chwa tir le ta a thani nuwa July in somnia chuan Bruce Lee nu pui soidan chuan dar ni atang an film thar tur Game of Death soin an producer nen dar li thlengan in komati a anwa Bruce Lee thopui Taiwanese actor Betty Ting Pei in lama an producer nen chuan an pheile a unscripted chu Betty Ting Pei in a hian an han en kwal le vela anwa an producer hian kal san ma sapota tlaya Bruce Lee nen hian dinner e du turan ni anwa Bruce Lee hi alu anata ting hian painkiller aspirin le miprobamate omna egregoric chu ape a dar sari le achan ve vela chuan amuta a dinner e huna po thom ala nei lawa a e pui tur lo chuak masa an producer chuan ron kai tho atuma a kai tho thei talawa
Doctor an kau chuan minute som ve lai ti har tu mina beya anwa ambulance an kawa Queen Elizabeth Hospital an ban poita a an thlen hian kumsom thum pani milek Bruce Lee chu thi apuan ngalani Doctor te chuan athluak vung chu anasa hle a za som pathum lai na punga adam do e kha angai lo hle a allergy alo nei reng ani ti in athi chan hi misadventure ti a puan ani mi puite ero an lunga oilo hle a chiang zo kan be se ya mi bi ka ni angin athi na chuan soi hlo hle a mi then kha chuan heti taka nopanga athi chana hian Lee family kharsan ti mai chung kolama tanga tluan lo na ani an chung ko thi sen hi an chelo ani a afu lawani an ti boka heba ka hian arin dan dang le chu khatia kumsang kha jakwa sumsari chawa Bruce Lee aron lar tak waka khan no pang ho New York atanga Australia te thlengin martial arts an tui pha ema Bruce Lee an mukhan an ngai sanga martial arts thlengin na satakin lo practice veta ani hewang hian Illuminati te chuan Bruce Lee hi anwa beta a Bruce Lee media a movie allar na te chu control andu a movie ate an sign tele message te da a mi brainwash andu ta a ama ero chu Bruce Lee himrin takani angin alo niala Illuminati te lung oilo chuan an ne theilo milar sile lar chhauzel tur chu an ti hlumta ani ti hi ani an thu kolam thi sen atluan lo ema wanga thi ni a soi hi tamboka mi then kha chuan Bruce Lee khan no pangte ani lai tang to ramhuai hian a zui reng thin nia a hria thu te an soya hemirin dan ti chiang le zwal tur hian Bruce Lee fapa Brandon Lee po kha maktak main kumsam ni pariat mi lekan in a film The Crow chan lai khan ka hlumpal alo ni ve bok Anna Nicole Smith American actress, model le television personality Anna Nicole Smith hi kumsang kha jakwa somkwa pathuma Playboy ya Playmate of the Year ani atang kha na lar chho hle a reality show te nein mitam takin Marilyn Monroe nen te an te khin hial thin modeling te ati chawa hetia alar tan kum le lok kumsa kha jakwa somkwa pali hian kumsom ni paruk mi lekani in kumsom riat pakwa la ya upa oil tycoon je Howard Marshall nen an in neya soyatam hle a mitam takin gold digger antia apasal hi sumdong haus salutuk ani nge a adin neya chaga kup khat le thlani lek nuwa athile ngal heminu hian aro chung chaga apasal fapanen kortan kalsak zakani Anna Nicole Smith hi kumsang ni pasari February ni riata kumsom thum pa komi ni in thi a Florida hotel room a thia mu ani a athi chan hi damdoi overdose ani a ataksa hian damdoi chi sang som pakhat lai mu ani Chloral hydrate overdose ti a puan ani a he damdoi hi damdoi tam tak nen kha na lo e pola kha thil hlo takalo ni Anna Nicole Smith hian damdoi hi atina sa hle ti hriat ani bok athi khan ataksa kha achema ema he po hi ataksa adamdoi tam lutuk wangle Florida kholum lutuk wang kha ni in an soi avoina hi March ni kumsak ni pasaria neyani a athi dan makta kawang hian rin thu soyatam hle a aro khom theitur pakhatin arawadu awangin amale afapa kha athatani anringa achan chu athiang chia in afapa pokha athi ma kuma kha na thi ani theory then kha chuan Illuminati mind control biril ruwa control na hi a in rolan ringa achan chu a video pakhata hian a rui mel le at mel takena oma a mel no pangina chedan zong te kha video a che dan vel te kha aril ruwa tibuaya control tu nei a ang hle just think I'm having some gas trouble. Baga apasal tar to hausa tak mai kha Illuminati member ani anringa athi ma khan athurup chu ena hi ashil vekanga masi Anna Nicole Smith hi an ring tok lawa aril ru control an tum phota atopa that ta thawani anringa Illuminati te hian CIA mind control program ang deuh hi an mangani an ring bok bichen khat phei chuan hausa zwal nan Illuminati nena afa pathisen kha ahlan ani anringa Milarte hian hausareng turin thisen an hlanchen angai ani antibok Anna khan afapa ahlan kha a inthiam lo lutuka aril ruwa buai zawa drugs lama akala a odi tangi nge ani an ringbok
Tupac Shakur hi American rapper le actor ani a 1990s chawa rapper larber ti theya ti baka tun thleng po a la choi theilawani backup dancer angte in bulachana kumsang kha jakwa somkwa pakhata chuan a album hasaber Tripacalypse Now ti chu a release ta a alarwang lai tak chu kumsang kha jakwa somkwa panga top lama tanga kumsang kha jakwa somkwa paruk kha ani a kumsang hi pasaria chuan record million sumsari panga chuang a shal hiala kumsang kha zakwa somkwa paruk September ni som pathum khan kumsom ni pangami lek ni in a thi a September ni sari kumsang kha zakwa somkwa paruk khan Tupac le Dedo Record co-founder Suge Knight te chu Las Vegas MGM Grand na Mike Tyson le Bruce Seldon te boxing match enturin an kala helai mona changa an hola ma hian an car rola rot tlan an oma car wara chang chuan an hot kap ta fak mai Tupac hi adara te akhel bora te akut dinglam le amala te ka fu ani a he car hi ngal ni ma se an man thei talo Tupac hi man mo ta ka hospital astroya ni a ni ruk lai ti khwa shiat lo no a thi ta a athi chan hi internal bleeding ni apuan ani athi nu hian soya tam le a chen cha ta chuan puipa Suge Knight te kha anring hlela theory dang le a chuan Illuminati ten an thatani an riga a interview pakhata chuan jela tan line Illuminati le at plan New World Order chungchang te asia thu lang sar takida soya alo boy pui reng to athi nuwa a album ni release po kha The Don't Kill Illuminati The 7-Day Theory ti ani a ke atel chat chu Illuminati te chu tha adu wang ni da soibok hemi interview a tho hian politics lu chil achak thute a soiboka heti hian Illuminati te chungchang hi zep lawin interview ate soi phong mai sia Illuminati te hian angoi theina nan thatani an ringa Tupac hian Illuminati te chanchin a soina video po mu tur tam hle a music video ate hian mi te a warning na atel zeu bokani John Lennon English singer le songwriter John Lennon hi ahun lai chuan lar takani khovel history a ben lar ber ti thei The Beatles co-founder le member ani bok kumsang khat zakwa somriat December ni riat khan New York a in lam apan a hotur chu ka hlomani a zandar som le minute som nga chuan a New York apartment lampani na kala mi pakhat Mark David Chapman ti chuan a hnunglama voili ka pa he thalak hi hemini thawa ama that tur tupa ngei mai ming a sign saklai le athi ni ani emergency room a kalpui ngal ni ma se anthlen hian athi fel der to a athi na hian rin da na pian tir le na sa a pakhat chu Mark Chapman kha an fan ru takani a ma se John Lennon khan iswa ai kan lar tia a soi khan a hota em a thlathum chung tha alo tum to shim ni in an soya pakhat chu Mark Chapman kha Illuminati ten John Lennon an tha nan an man ruwa ani an ringa Illuminati te hian MK Ultra mind control mangin Mark Chapman kha an controla he method cha hi John F Kennedy thatu Lee Harvey Oswald laka khan Illuminati te hian an mangani an ringbok John Lennon hi thiturin tinge anduang starlian takania mi na thusoi an ngai thathupa John Lennon hian thil thalo le evil industry lama soina sa a interview pakhata po khodlang hi mi thalo tak ten chan thalo tak nei in control an tum me kan hi ti te soya sarkar lama soi thuk zel le ngal hetia soi phong hi a shelo em awangin Illuminati te tan chuan a hnuk tan le a an tilum ta nge ani an ringbok Michael Jackson mi zongjong in kan shiat King of Pop ti alar Michael Jackson hian record million zalila ya shala overdose wanga thi ani a comeback tour This Is It ti ani maluka overdose awangin a thi thuta juni somni panga kumsang ni bakwa chuan Los Angeles a ina ni khoshi ang reng har chiang lutuk silawina khuma alo omringa ti chuan ni khwa shelo hlenta a thauto lawani a personal physician Conrad Murray chuan ti haratuma a theilawa hospitala kalpui watani a mase damdoi nan thlena tanga darkar khatvela athi ti puanani ta ani bithiam te chuan tha ani antia ataksa an mu damdoi anesthetic le anti anxiety damdoi in polawang hian hewang hian a personal physician Conrad Murray hi man ani nge Michael Jackson case hi Illuminati tenen thunzom le don hian a om ang le riawa
Michael Jackson pa khan Conrad Murray chia hi athina a inrol ani lo Conrad hi chu arem chana wanga an pu mai ani atia a unaw nu la toya po khan tha ani nge yaringa afapa Prince Jackson po in apa Michael Jackson khan lungai takin minla that don ti asoi thin thu asoi bok. Here saying at one point, quote, "They're going to kill me." The lawsuit claims AEG negligently hired Conrad Murray, the doctor, convicted of involuntary manslaughter in Jackson's death. That's going to do it. Mitchen Kachon Michael Jackson kha alartak emawang khan Illuminati de chu ama anin khatlo tukto a avunrong thlak tura ti tu te po Illuminati de thawani anringa achan chu vunrong ngona na chu athen san jok zelan rin wangani Michael hian Illuminati de chungchanga soi chu apiangin chanchin buwa achanchin thalolam anti chuak vezela Illuminati te nena an inzom na ti chiata du ufagle an chanchin te asoi thin ta ka wangin Illuminati te tan chuan mi nok sakalaw ni ta a anda bauta ni a rin na tam tak omani.